जुजलपा नमस्ते भिसुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनिता जी सञ्जिला ठौँ नेपाल सम्बत चिन्छ सौपीड पञ्चमी तिथि दिख 2077 साल असार 26 गते शुक्रबार अथे 2020 साल जुलाई 10 तारिक दिख सरकार सोनिगा दुनी ट्याक्सी लिसी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन यके बिगु निर्णय मन्त्री परिषद या बिवा चुङ्गु बैठक सोनिगले सार्वजनिक सवारी साधन चले यके बिगु निर्णय ख ट्याक्सी चालक नाप सोम चक चुने दैगु सरकारी प्रवक्ता युवराज खटिवरा थ्या दिगु दु वे कया कथा छकुहे परिवार या दुज जुसा छग ट्याक्सी न्यामटक यात्रा यादै अथे सुरक्षा मापदण्ड छेला सार्वजनिक साधन सञ्चालन यके बिगु निर्णय यागो दो अथे सुनिग पिने छगु जिल्ला मेगु जिल्ला वेनी मडैगु याना सवारी सञ्चालन या बिगु निर्णय यागो दो सरकार ताहको दुरिया सवारी साधन हेके त थास अजन रोक्ता तगु दो वेगु 7 गते बुंगडिया रटी बिजाकेगु निश्चित जुगु ख ज्यापो समाजसेलाई अध्यक्ष चन्द्र मार्जन थ्यादिगु दो वेकन जानकारी बिगु कठ मिंग बनी यला जिल्ला या सीडीओ या अध्यक्ष त्याचुंगो बैठक है उगो निर्णय यागु जानकारी बिगु दु बुंगडिया या ज्योतिष तेस मिंग सुठे 7 बजे डिया या त रथे बिजाकेगु साइट बिया तगो खास मिंग आक्चाका गुठे सस्तान यला जात्रा डिकेट पौ बिमा जात्रा या बारे अन्यल जुगु खा ठो लिपा बहनी हि हाक्न जात्रा सुचारु यागु नीति प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षता बैठक चुङ्गुख उकु बैठकी देया पिङ्गुली सुरक्षा निकाय गुठी संस्थान सीडीओ कार्यालय संघीय सांसद प्रदेश सभा या सांसद पि ज्यापो समाज जिल्ला या पदाधिकारी व अतिथि गुठी या प्रतिनिधि पि दुथ्याका तगुख बैठक साम 7 गते डिया त रथी बिजाकेगु व 10 गते डिया सालीको लेसे वइगु 24 गते फोटो किनेगु पोछुगु ख समाज अध्यक्ष महर्जना रस्ताले बल्ले खुइम सोया अपमनुते गो सहमति जुगु जात्रा सो मवे त इनापियागु कता साला जुगु ख कनादिगु दो वे कया कठन जात्रा जले आपला मनु त मुनिमा थका प्रहरी परिचालन याना थिथि नाका बन्दीएको छि अथे जात्रा या छोले जो छि निजो जक बाचा खलकम बुटिकाइगु कथा व्यवस्था जे जात्रा या छोले सुया त नख्या मसटे त न इनापियागु ख वेकला थागु दो देवसालीको नीति न सामाजिक दूरी गुक्ठ कायम यागु धैको बारे साला जुगु वेकला थागु दो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया विवादे छमेसिली से धेरै बल्लाई आएको ज्यान याना होया चंगदु प्राण केपी शर्मा ओली सरकार टोते त माने जुया चंगु मरु वर्व आखत सरकार व या कति पार्टी नेतृत्व याके त क्याट मेगु चुनाव महाअधिवेशन पीठ मेमन नाय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या त थ्या दिगो दो ओली प्रचण्ड दशमस मजुसान थिथि विकल्प सहमति निर्माण या कुट जुया चंगदु सहमति या नीति बिन्दु माले त नेकपा दुने व पिनिया शक्ति व जुया चंगु प्रष्ट जुया व चंगु दो ओली छुन हालते सरकार टोते त माने मजुकुली पार्टी या कार्यकारी अधिकारी प्रचण्ड या कच्चा चले यागो सरकार चले या त राजनीतिक संयन्त्र देखेको बारे त कसहल ज्याजो ज्याजंग दो नेकपा स्थायी कमिटी दुज मणि थापा छुन हालते पार्टी फुटे याके मबिको बरु विकल्प पारे सहल जुगो ठागु दुसा व ठागु दु छम प्रधानमन्त्री व मेको पार्टी कार्यकारी जुया वनिको अवस्था जुइफु मजुसा पलापाया सहमति जुइफु नेकपा दुने मेमन नाय पिन्ट पार्टी ओ सरकार चले यागु पालम्पा यागु कथा सहमति पिकाएको बारे न सहल अपयंकेगु दुसा थुक ओली पक्ष सहमत जुगु मधु ओली पक्ष मन्त्री मण्डल पुनर्गठन व शक्तिया बाँडफाँड याना वने फैको धया वया जंगु दु नेपाल बजारे छापावाल नोया फा गुइ निदो पेस ठेंगुदु नेपाल बजारे आतक दक्ले ओपोलुया फा था वंगु सुनसारी व्यवसाय मासँग नेटना तगुदुसा अथे तेजावेलुया फा गुइ छडो गुसव खुइ न्याटका वया फा गुसव चेरका प्रति किलो ठेंगु दु
सिन्धुपाल्चोक क्या 12 विषय व भोटे कोसी लटस्क वावया छिचुइका यंकु लिसि निम तनाजंगु दो निमेसिया सिम लोगो दुसा निम खापा जुगु स्थानीय खरे खुसी ठाउँ लिसि नि बेम खाटी छिचुइका यंकु गुख 12 बेसी नगरपालिका 3 जम्बु बजारे खरे खुसी ठाउँ या छिन्च्या मटनाचंगु व निमेसिगु सिम लोगो नगरपालिका या प्रमुख निमफुन्चो शेर्पा थागु दो 20 नेसी 22 खाटी छे मध्ये 3 नेसी 4 बाइक मेमेगु फुक्क चुइका यंकुगु शेर्पा थागु दो अनाया पक्की तान चुइका यंकुगु दुसा जुरे 12 विषय लगायत क्षेत्र या सडक अवरुद्ध जुगु दो अठे पोटेकोसी गाउँपालिका पेमटनाचंगु दु बुरकोटे थागु ठासे स्थानीय खरे खुसी ठाउँ या निखाचे चुइकुगु गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल थागु दो खुसी ठाउँ वगु सिगा छकाछे डुपी फुक्क विश्व नेता तालागु व मेपी छे या पेमटना चंगु एकरा थागु दु अननिम मस्ता खापा जुगु दुसा खापा जुपिनिगु उडार व टना चुपिनिगु मालेजिया जुगु सिन्धुपाल्चोक प्रहरी थागु दु लु आखलन चयातगु धार्मिक ग्रन्थ या पाना नित सोगु दोपनी खुमुसित चंगु दु खोटांग्या गेहेन्द्र सिंह आत्रे काभ्रेया जनक गिरी ओकलढुङ्गा या सुभाष कुमार बस्नेत हरिबहादुर लामिछाने यहाँ राजेन्द्र बहादुर जोशी व नुवाकोटिया रोशन तामाङ या चुङ्गो ख यहाँ प्रहरी या डिसिएसपी राजकुमार केसिया कठ चन्द्रगिरी नगरपालिका चुङ्गो ढुङ्गे अड्डा बुद्ध धर्म ग्रन्थ या पाना मिया चुङ्गो थका वगु सुचाइ आधारे खटेजुको पुचन इमित जुङ्गो ख इमिस 5 करोड टका या उगु ग्रन्थ मिटिङगो सिडुको थका प्रहरी थागो दो प्रहरी टोली लु आखल च्याटगो बुद्ध धर्म ग्रन्थ या छिनखुगो पाना बरामद जुगु थागो दो मिगो बनितक या थप नियम कोरोना भाइरस संक्रमण खने दुगु दुम ह्या तक येलो खोपो छमन संक्रमित खने दुगु मधुसा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम त्रिवी शिक्षण अस्पताल प्रयोगशाला याको परीक्षण दुई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला 1 शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल 1 व वीर अस्पताल 6 महिना नियम संक्रमित थप जुगु ख अथे नेपाली बिबा थप सचिव च्यामेसिकी कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगु खसा थुनाप कोरोना संक्रमित ल्या चिन खुडो न्यासो सुई छम ठ्यांगो दो ले पांगुनी पेगो दुने पेदो न्यासो चे मह मेसिया पीसीआर परीक्षण या बोली सचिव च्यामेसिकी पोजिटिभ खनेदुको मन्त्रालय थागो दो अथे ले पांगुनी पेगो दुने हे थप सचिव सुई गुमे कोरोना संक्रमित मुक्त जुगु खसा थुनाप नेपाली कोरोना संक्रमण जुया लाका वने पिने गुलिया नेडो च्यासो गुइ छम ठ्यांगो ख मन्त्रालय कठने पाया नेनेगु जिल्ला कोरोना संक्रमण या फैली जुगु जुसान न्यागु जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त जुगु दुसा आटक कोरोना या कारण सिपिनिको ल्या सुइन्याम ठ्यांगो दो हिन्दी सकेपा खेले ऐतिहासिक सफल सकेपा या रूपमा नाजागु सोले सकेपा सुरमा भोपाली जुया मिटुमा कलाकार जगदीप मिंग बुधबा बहने भारतीय एक 8:40 चे छरया उमेरे थगु छेहे मन्त 1939 मार्च 29 यदि 30 पलाट यदि म जगदीप विशेष याना कमेडी आर्टिस्ट या रूपमा नाजाम कलाकार खसा वयागो वास्तविक ना सैयद इस्तियाक अहमद जफारी ख मचानी से हे सकेपा खेले कलाकार जुया मिटा जोमा जगदीप यान हापांगो सकेपा 1951 ए पिडंगो अफसाना खसा थो सकेपा या निर्देशक बीआर चोपड़ा ख गुलिखे सके बाल कलाकार जा मिठुमा जगदीप लेपा निर्देशक दत्तया आर पार बिमल राय या दो फिका जमीन से कया पुराना मंदिर अंदाज अपना लिसे पेसलो मायाक सके पैथिथि भूमिका मिटा सोकुमे पिनिको नुगा टेकेट तालामा कलाकार ख च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तेसा एमएसओ भारतीय न्यूज चैनल या नेपाली बन्दैयागो दो वितरक तेसा विवाह बहनी निसे दूरदर्शन बाहेक मेगो भारतीय न्यूज चैनल या प्रसारण बन्दैयागो व मेगा मैक्स टीवी या उपाध्यक्ष ध्रुव शर्मा जानकारी दिएको दो भारतीय टीवी च्यानलले नेपाया बारे अति रञ्जित व अनर्गल प्रसारण नाचंगो व लिपांगो इले प्रधानमन्त्री चिनिया राजदूतिया नास्वाना आपत्तिजनक विषय त प्रसारण याम भारतीय संचार च्यानल त नेपालले बन्द शर्मा कनादीको दो
हली कोरोना भाइरस महामारी लिचो खतरनाक जिसु वया चंगदु तर रोग सिबे अपमन दसिगु खतरा बोलना चंगु अनुमान या गुसा सामाजिक संस्था अक्सफार्म कोभिड-19 या लिचोलो जुगु पोखनिया नि थ जिन निरो मनुत सिगु अनुमान या गु खथोय लुया कारण सिपिनी अपोजिगु थागुसा अक्सफार्म मिक नुगु सुसं सार्वजनिक यासी अप्रिल 2020 तकले अपो नि थ छिटो मनु त सिगु तथ्याङ्क दुगुली थोसिबे सम्बन्धित पोकमरी वसिबे अपो मन त सिगु क्रम न्यागु खतरा ज्या जंगल ध्यान आकर्षण याको गो खसा फोके भाइरस तासे जिन्यु करो जिउ लखमन त ठुगु द पोकमरी या शिकार जुइगु तथ्याङ्क सार्वजनिक याको दोम पोकमरी या हुनी तरंगो ल्याके अपगु बेरोजगारी खाद्य उत्पादन विवरण समस्या निसे खाद्य गुहाली मोहजिगु न न्यानातगु दो तकले पो पोकमरी या केन्द्र जुगु क्षेत्र पेनिनजुला दक्षिणी सुडान जुइगु अनुमान यागु स यमन भारत दक्षिण अफ्रिका व ब्राजिल न भोकमरी अपोइगु अक्सफार्म या रिपोर्टिङ नाटकु दो थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु आफ्नो पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुतया दिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पियना ऑल नोटिफिकेशन ऑन इन दी थका मनोदुना चना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुबा बिसी जी संजिला जी विनीता यातनो वनेको उजा ब्यादिस सुबा जेमा भा